L-iskejjel f'Malta tikomplu jibdlu d-dimensjoni tagħhom dan fid-dawl ta' aktar tfal barranin jitħaltu ma' tfal oħra Maltin. Fil-fatt aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiżdiedu tfal li ġejjin minn barra l-pajjiż. L-aktar skola li fiha hemm tfal li ġejjin minn nazzjonijiet differenti hija l-iskola primarja ta' San Pawl bi kwart tal-popolazzjoni hija barranija. One News tkellem mal-kap tal-iskola José Dalmas li ddeskrivi din is-sitwazzjoni bħala sfida. Hija sfida anke fil-kuntest il-fatt li l-iskola hija kbira bħala popolazzjoni. Hija sfida wkoll għax għandek nies li ġejjin minn kulturi differenti, minn ambjenti differenti ħajaraw kollox ġdid għalihom. Sfida iżda li qed tiġi indirizzata b'mod effettiv mill-amministrazzjoni u l-għalliema tal-iskola li qed joħolqu ambjent inklusiv. Il-Ministru responsabbli Evarist Bartolo sostna li dan l-ambjent multikulturali qed jgħin aktar l-itfal. Però minn din is-sena issa bdejna proġett biex dawk it-tfal li jaslu f'Malta li ma jafux la bil-Malti waqqas bl-Ingliż nagħmlu lezzjonijiet magħhom meħtieġa biex jiksbu dawn il-ħiliet biex ikunu jistgħu jkomplu flimkien ma' tfal l-oħrajn. Eżempju ċarta dan huma tfal li ġejjin minn nazzjonijiet differenti li qed jibnu relazzjoni bejniethom, jirrispettaw id-dinjità tagħhom u saħansitra jgħallmu l-lingwa tagħhom lil xulxin. Mitchell Taylor, tifel ta' 9 snin jitkellem ma' One News dwar l-ewwel darba li ntaqa' ma' Tony Petrov, Bulgaru li letteralment ma kienx jaf kelma waħda bl-Ingliż. Well, it started in year 4 about 2 years ago. He came into class from Bulgaria and he didn't know anything. All of us said good morning and hello, but he said nothing. So then his place was next to me and then I said hello, but he just stared. Iżda fi ftit xhur Mitchell u Petrov spiċċaw jgħallmu lil xulxin u anke jiktbu kemm bl-Ingliż, Malti u saħansitra Bulgaru. Zdravej is hello, doviđdane is goodbye, and dobre is okay. Din l-attitudni eżempju ċart inklużjoni fejn bejniethom it-tfal jibnu rapport effettiv u edukattiv. Intant tal-ewwel darba l-Gvern introduċa induction classes bilan li għallem l-Ingliż lil tfal li m'għandhom l-ebda idea tal-lingwa Ingliża.